Imigani migufi y'Ikinyarwanda, uwa mbere kugera ku wa 25. Ababiri bajya inama baruta umunani urasana. Ababiri baruta umwe. Ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Abadapfuye ntibabura kubonana. Abagabo bararya, imbwa zikishyura. Abagira amenyo baraseka. Abagira iyo bajya baragenda. Abagiye inama Imana irabasanga. Abahigi benshi bayobya imbwa uburari. Abarinzi bajya inama inyoni zijya iyindi. Abasangira basigana imbyiro. Abasangira ubusa bitana ibisambo. Abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Aboro babiri ntibasangira umwerera. Abwirwa benshi akumva beneyo. Agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Agahinda si uguhora urira. Agahwa kari ku wundi karahandurika. Agapfa kaburiwe ni impongo. Agapfundikiye gatera amatsiko. Agasozi kagusabye amaraso ntukayarenza. Agasozi kamanutse inka kazamuka indi. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru. Ahanze ubwana hamera ubwanwa. Biracyaza. Mwakoze gukurikira.